I've received it from you. So welcome to my residence. Na nashukuru for coming to deliver that letter. Akiaria ari muciini gwake Kamuru na andikie mohoro Inspector munene wa borithi Japheth Koome ateanĩirie thitango cia ICC iria ciĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo igĩtemanio nĩ mwohwo wa Azimio magĩtetia ũregenyũku wa borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Been hearing about it on the media, but you decided today you deliver it. However, it is important we state that us as a National Police Service, we are not at all intimidated by those letters. Kuringana na Koome augite no nĩ njĩra ya kũmũguoyohia rĩu akiuga ndegwĩtigĩra na nĩ egũthiĩ na mbere kũrutĩra mũingĩ wĩra hatarĩ na mũthutũkanio makinya marĩa ahinyĩrĩirie maabitha arĩa marĩ rungu rwake marũmĩrĩre hĩndĩ ya ũtungata wao kũrĩ mũingĩ. I wish to request my fellow members of the National Police Service not to be intimidated at all by threats to serve our country, to serve our good country, to serve our good people, to serve the many foreign visitors in this country without fear or favor, regardless of any intimidation. Lengo letu ni kuhudumia wananchi wetu. Ihinda-inĩ rĩu munene wa borithi nĩ athiĩte na mbere kuohithania thitango ici na njama cia kĩũteti ũndũ ũmwe na njama cia gĩkabira akiuga itirĩ na mĩthingi o yothe na itikũmũrũgamia ũtungata-inĩ wake. Kwa hivyo ni kueleza maofisa wangu, nitarudia hizo barua. Umesikia Inspector General ameambiwa atapelekwa mahali fulani. Kunaye mwanasiasa ndiye anachochea maneno, na sijui kwa nini. Mara ya kwanza alianza na mumeru mwenzangu anaitwa Mudhaura, akasema aende huko. Ameenda kwa Koome, sijui Wameru wamefanya nini. Sasa imeanza kuwa ni mambo ya ukabila. Wameru wanarengwa, but we shall not be intimidated. Kazi yetu tutafanya. Wanasiasa wafanye siasa. Mimi si mwanasiasa, sifahamu siasa. I'm a policeman na jukumu langu naelewa vizuri. Kwa hivyo mambo ya kugawanya watu kwa kikabila, ati huyu ni Mwamero alengwe, huyu ni nani alengwe, atutatishwa. Maya magithiaga na mbere, Koome akauga ati Azimio rĩno mambĩrĩirie kũrũmĩrĩra mawatho kũringana na ũrĩa mabatiĩ gĩgatiba na njĩra ya kũhũraga riboti kũrĩ maabitha a borithi, akiuga ati rĩu nĩ mekũgitĩra Azimio hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Kamukunji grounds iko Shauri Moyo, wakaandikia OCS Shauri Moyo, wakamwambia watakutana pale, na tumekubali na tutawapatia usalama wasungumuze mambo yao, lakini yale yalikuwa nafanyika kule nyuma, mnajua ilikuwa ni mass action. Mass action. Kwa sheria hatuna jambo kama hili. Nderetine ya tharĩkĩra cia ũici wa mahiũ mwena wa rũgongo rwa bũrũri ũndũ ũmwe na kwanangĩka kwa indo cia Kenya hĩndĩ ya mĩrũrũngano, Koome akĩeranĩra atĩ nĩ ikũrũgamio kaimana, akiuga indo cia Kenya ikũgitĩrwo cia kanini na kanene. Tuko na jukumu la kulinda maisha, kuhakikisha mali inachungwa, aidha mali ya mtu mdogo, mali ya mtu mkubwa. Tutachunga mali ya kila mtu, tutachunga uhai. Tunajua ni Mungu ndio wa kwanza kuchunga uhai, lakini kama wana polisi tuko na jukumu. Hatutakubali mtu yeyote aumizwe, whether wewe ni mtu wa press, Mkenya mwenzangu, vile nilisema, wageni wengi ambao wako nchi yetu, tutalinda kila mtu. Ihinda-inĩ rĩu Koome akĩeranĩra gũthiĩ na mbere na kũrũa na njohi cia ibango nĩguo gũthara rũrĩrĩ na mũthiro hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Nyumbani juzi namuona ni mulevi, namuuliza ndugu yangu, wewe unaharibu hini eleva yako, unaharibu hini. Ananiambia Inspector General, wewe hini lako linakusumbua kwa nini? Sio hiyo hini ikae kando, ninywe pombe ipite, alafu hini itarudi mahali pake. Lakini hii nisisumbue pombe yangu. Jameni, do we continue that was a country? Hiyo mambo ya pombe tutapigana naye kabisa. Handũ-inĩ ha Wega TV kuma Kamuru Kasarani, kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Kamau wa Gĩthĩnji.